Rengin pemargi ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati. Sayang gani mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, tan kerasa sampun galahing mejan, katibane mangkin ring tatujunan. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta tan ngidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang. wentene lumpuh tan ngidang memargi, Sewai-wai telah ring pesirapan. wentana ale bagat masa sekolah. Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. Manda ipon sami memanggil rahayu. Rasa pemargine yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta tan ngidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang. wentene lumpuh tan ngidang memargi, Sewai-wai telah ring pesirapan. wentana ale bagat masa sekolah. Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. Manda ipon sami memanggil rahayu.
Kulun patu keyang Tuai manan semahi Moga si domangku Lak karya lang padiku Aksamo Tunok lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Budak kaleng pingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampak Lakar Mungkin suwe kelawan Mangkiunang po kita menadijan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kaleng pingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muka berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muka berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Rasa bangga dikenehi jani Mesai ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus
pipis. Direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marang tiang mesesalan, ulian nuwuhin demen akeprutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Yang suberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Mirbian tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Konek kudang dibanjani mejalan. Rumah tangga mulai tu sing harmonis. Yen subebuka kekene sing ngidang ngurupen pipis. Direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marang tiang mesesalan, ulian nuwuhin demen akeprutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Yang suberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Mirbian tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Oke nah, ada kelemahan bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan, social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah makan kesing dan makan. Nanging yen pesu
ane paling takutin bulanan tetep berjalan. Biaston uya corona nanging bulanan tetep berjalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput kan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pakuh pangkiang ngaur kewajiban tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biaston uya corona nanging bulanan tetep berjalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput kan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pakuh pangtiang ngaur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Konten di tengah ya, ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak. Mengken utang saya Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini bayar. Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayak ini urusan. Depan kengken utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayak ini urusan Pak. Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan masyarakat Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu. Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidang nyakapin lan kapahin
di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nu kuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang jamate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang degen undang mantan lo kang nguang malu jani sabarin dikonen nyidangnya kapin lan kapahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nu kuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang jamate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang degen undang mantan kanten jalanan bekejang undang jamate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang degen undang mantan kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila
Aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayan nak ngortan nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga sekancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayan nak ngortan nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak muktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine antum madan suarga sekancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pengaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kade ngarepang ade pade dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kal mau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan ngide hati di angkul pemesun adine adenak muani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasang kal simpan anggon kenangan
Gede sarang kudu Sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur. Kita jangan elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yen peskoni alih kanda di belanjang. Kaden bling orahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya jasa lingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketatian beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan. Kaden bling orahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya jasa lingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan ngarang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping pak Temoya jasa lingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan.
tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
Atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkat dinas sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi bireh buaya lo liu ngelah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan
niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Bidan ngomong jarah alak-alakan, Jani
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lo hatin beli dagu lawa, tua anggoni lo pesinggahan.
beli kenal ngajar agana dini. Yen hitung-hitung konden liwat abulan, udah alogati ira kejadian. Bawak satwane jani ragam tunangan. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan, beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hartin beli daun gua lawa. Tua anggon nilo kesinggahan. Lo tresnan nohe kapin newek beli. Mlai bling penjara pelarian. Beli sekadi bintang film nangin boya pemeran utama. Beli tua dari pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan, beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati.
Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Bahkan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cukuku sing ngidang kal mekelang. Arte brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin natwara. Boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerahayuan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Astum karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cukuku sing ngidang kal mekelang. Arte brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin natwara. Boya jeung ngarep walesan,
Wanta tulus tiang aturan Semeton sareng sinamyan Mugi mangge kerayuan